sisi ya ugali. Kuna watoto wawili, vile nilipatwa na ulemavu mzaa aliniacha, sasa niko na watoto wawili. Alafu pia kama sisi walimu ambao tuko na ulemavu, maybe unapata kuna mambo mengi ambao maybe waajiri wetu wanatakikana kutuangalia kama readers allowance, disability guide, na unakuta mtu kama low vision hapati kwa uzuri. So nilikuwa naomba kama inawezekana haki zetu ziweze kushughulikiwa vizuri na sisi wote tuweze kuchukuliwa kwa pamoja. Kuwa na maneno ya kusema walemavu wanasaidiwa, na ili hali wanalala njaa manyumbani, wengine hawasomi, hawana uwezo, wengine hata wheelchairs hawana, lakini uwezo wa kufikia msaada huu hakuna kwa sababu mtetezi